yokuqala emashobeni nesigodlo sisisha futhi ingqikithi yalomkhosi kungokuqala emashobeni ngokwesiko inkosi ebusileyo isiko alivumi ukuthi osuke sehlele esihlalweni akuye azokwenzelela imgidi noma usikompilo la bakwenzela khona uyise uma isaphila. Uma engasekho yikho kuthiwa inkosi iyatshalwa ngoba okusuke kuqhamuka omunye suke kuyini suke kuyimbewu esuke iqhamuka okuyikuthi sinedlula mithi njengamanje yamankosi okuyiyona njengamanje ehlele esihlalweni nanokuthi okunye abantu nje isizwe sakwaZulu okufanele bekwazi ukuzele ingane nanoma ngaye eingakanani especially ezabafana ngoba sinalento yokuthi umuntu wesimame especially ezikulu akanasabelo ngoba suke siba prepare ukuthi ngelinye ilanga bekwazi ukuyoba ngamakhosikazi akweminye imizi ukuze evuse lesi sibongo salapha ekhaya akwazi ukuthi nanokumisa isihlalo nanokufundiseka kwasedlule. Ngiyazi-ke futhi abantu abazi ukuthi mawukhulisa iy'ngane zasedlule ayikhuli njengeminye imizi ngendlela ekusuke ngayo imizi, kodwa kubaluleke kunakho konke kulokhu esikhuluma la njengamanje efanele kwazeke ngoba ingonyama isigodlo sisisha sila onke amasiko ezokwenzelwa la. Awukwazi ukuthi ingonyama njengoba ikhona manje ihlele esihlalweni ihambe yongena noma elawini likayise uma kuthi khona udlupho lesinayo, cha ayinawo amandla. Abantu abanamandla ilaba abazalwa yithi abancane kithi okuyibona abafowabo bengonyama ebusileyo abakwaziyo ukuyongena la kufanele la kwakuciyamela khona ubani uyise. So kuyasilekelela-ke nathi ukuthi abantu bengadideki ngale bebone ngazuthi uthathwe nje umkhosi wahanjiswa kwenye indawo. Cha, siyasho nesu inkomo inkunzi ayibuse sibaye nesisodwa kwasuke balekelwa lokho ngoba inkosi ebusileyo imisebenzi iyenza ngeke isifane nemisebenzi ezokwenziwa inkosi ekhona. So okusho ukuthi lo mkhosi ngoNkulunkulu emuhle siyafisa silekelele ukuthi lenyanda ukuthi umsebenzi omkhulu kangaka sifisa ngelinye ilanga nithi liyabuya lifise nifike ngasenje lifike sengokunye ngoba isihlalo sakwaZulu simiswe isizwe, simiswe indlunkulu, simiswe isizwe nje sakwaZulu esehona ngoba untengentenga kaZulu untengentenga kwesihlalo, untengentenga kwesihlalo untengentenga kwendlunkulu. Ngiyathemba ukuthi lokho engikukhulumayo kuyosilekelela kakhulu ngoba nina besilo ngiyibeka ngesisoka le ayihlonisi ngiyibeka njengoba enjalo ngoba inkonyama ehlele esihlalweni njengamanje iyakhula ikhula ngabantu bayo usuku nosuku esikhathi abantu befika bezokuthi inkosi yabo khula kwayo sonke isikhathi ngoba ngeke ufike nje wena uzocela umuntu enkosini kube lula nje ukuthi izokuthatha kanjani uyophinde kuqhamuke nomunye azobika lokho. Yikho kuthiwa isilo samabandla onke ngoba sidalela wonke umuntu ongaphila ekhanda owenkosi ophilayo owenkosi ngisho intuthwane lezi sigxobayo ngezinkosi. Ngithokoze kakhulu noSipho.